Lora soifua Tala Fou I Tala Fou le video Samoa mai Ausetalia. Ua saunoa Penny Wong, le minista o le vai fafo Ausetalia, ua nofo sauni ngāni rue whaatasi ma le presidente o Amerika o Donald Trump, I le mai o lona awa yatu le whaatautonga o le li presidente. Pai no le lango Wong, whaatasi mai sta ita I le lalulangi na awa yai le sauninga, ma whaamamawhai o Amerika le paanga wawalalata Ausetalia. I sana whaamtaranga I runga le polkalame Amerika le Today, na whaeroa e Wong, lona naunau ta inga e whaeroa I maripulenga fōwo le malo tele, na whaeroa I fo I le tamaita I minister, wa nofo sauni fo I whaeroa I atu le whaerau tusi le stete o Amerika, Marco Rubio, I le soa tai au, e meise le fau tua o mata upu tau le puipuinga o Mike Walls. Na mori fo I le whaamanoa le pāremia o Australia Anthony Albanese, ia Trump, tawalatu I sana post I runga o penga ta whaelangi, manana whaamtaranga, wano fusauni I awanoa manu I tau I rumanai e ngāru rue whaatasiai Australia ma Amerika. E whaitau miliona tupe maua whale mai New South Wales mai polo fiti o lo tutongi o kāpaka. Lipo tele 9 News o leo whai o tupe maua mai whare mai whalawa I tele, o atu I le rimas futasi tesi marapitu miliona I le tausanga na tenei, lua whenua spurufaa, fua I wha maumaunga la tamai ele New South Wales Health. O whare mai rei tu I saute o le stete o wha mawina, leo o atu le iwa tesi maratolu miliona wa maua mai ai I le lua whenua spurufaa. O le whare mai Royal North Shore, o le itu rā mua e paka I le taawale, walu tā la lua spurusene, pe siri atu. Nono winga, o le walu I tu rā e paka I mo le aso atoa, e o atu I le whasa fururua tala o no se furusene. Ua whaingoa le pāremia o Australia re o se whainga o se Child Care Centre I Sini, o se sori ngā tu rā whono leita mawinga le lei. Ua tā ua I ripoti le so le no fuanga le ana sunuina, ma tusi ai ni wha upunga I ona pui, o lo wha ngā soro nei le su e ngā leo I lea wha lawe, wha peo le te o le tasi le bawea ona leilana tupu ai. O Marubra e iei le no fuanga lea mai taunu uatu le tine mu wa sa sao malosi e le afi, ma tusinga uaido atu I pui o le fale. Ta ua leo ua whaadanga ina se vaenga te leo lea fale, mai le iei stasi na iei tonu le temina mu wai. Na asia lea no fuanga le tau na leilai le li pāremia ma le Premier New South Wales, ma o whamataranga Albanese, o le awhisosoani na whainga malo I leo le sa iria, o I lātou na whatinoina rea ngā yo inga e tawala, I le suenga ua whaingoa Operation Everlight. O lo tonu o ospa inga nei, lo whaawau pēr whaasanga I tangata Israelu. Mai manatu le tele, o te taulawa na whaamuta I eito e ngā winga, ma ia sā idia ia maua I lātou o lo whaatinoina ia nei ngā yoinga. E ia ise ripoti wa tā ua mai wala wina nei e le pāremia se whonutanga whaatope le kapeneta, I le awhiana nei e talanoi nai, I eito e ngā sori ngā tūra whono. Wa lipatia le 7 News, wa maua le tino mari o si tangata mai Brisbane, lena tau sa idia mai le whai unga vai aso le Northern Rivers Region, ina waa awhia I tā whenga. Tā ua le ripoti o se whaawhenga inga, Pastor William Strickland, sa anga I atu na ainga I le mai o le whaataita inga o se whai poiponga na awa iai I Limbenwood, ma ia tau mawhai e kolosi se awala o lolo waia, po le awhale iwa I le pole asito nai. Tā ua le ripoti na mawala na tā vale wa whaaleanga ina, ai whaamaunia mai e leo na mawala na tino mariwi le te o le tasi I le awauri, ma wa saunia nei se ripoti mo le corona. Talamanumuli, sau mamalawa mai tonga I le nuu o niwa toputapo, le tamaita I se fulfitu tausanga o Mele Prescott, ina ia awai se porkala me lua vai aso le au pese la wilo I Australia, le Gondwana National Choirs. Whiri mai mele I sana pese I runga le social media, mai le lango na maua le ofisa le High Commission Australia, le alawa iei nei mele I Australia mo lea whamoe. Lana mōni mau le whatanonga ma le ABC, na ia tā wai lona fia le nei awanoa, o le urua I taimi fo I lea ua tia I se waalele, ma whai malanga e se mai matonga. Mōni mau mele o ia e le reiro na leo, a o le awanoa ua maua o le aha o ai ma le whaita wina o le musika, ma o lona whaamoemoenga e iei se aso e mawaiso na awanoa e pese ai I le Sydney Opera House. O le au whai pese o lo pese ai mele, ua whiri mai iai a ri mata mai ta iau pito le reisi ufufonga I lalo le porkalame lea ma o se awanoa tāua tele. Tala ia radio Samoa mo le nei fo iaso.